Mutwemerere bakuzi bacu aho muherereye hose tuvuge tuti birashoboka cyane ko mu gihe kitari icya kure M23 yaba ifite mu biganza ubutaka bukubye inshuro zigera kuri enye bimwe mu bihugu bitoya dufite muri kano gace k'ibiyaga bigari. Iyo tuvuze ibihugu bitoya dufite muri aka karere k'ibiyaga bigari harimo u Rwanda, harimo n'u Burundi. N'ubutaka bugari, iyo tuvuze ubwo butaka bugari turimo tuvuga muri aka kanya turavuga yuko M23 ishobora kuba mu gihe kitari icya kuri yaba imaze kwigarurira Nord Kivu ndetse ikanigarurira South Kivu. Ubwo turavuga Kivu y'Amajyepfo, tukavuga Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza ubu ngubu muri Kivu y'Amajyaruguru ho umuntu yavuga ko nka 80% uyu mutwe wa M23 ari wo uri kuyikontrola, kuko hari uduce duke turimo Beni nkaho umuyobozi cyangwa se guverineri washyizweho na Tshisekedi ari gukorera. Utwo duce turi kugenzurwa rubundi turacyagenzurwa n'ingabo za leta kandi tubarizwa muri Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza ubu ngubu rero intambara ikaba ikomeje gututumba igana mu majyepfo ya Kivu, hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukaba rero tugiye kubagezaho gatoya muri rusange ngo mumenye ubundi Kivu y'Amajyepfo ikomeje kugenda nayo yegerwa na M23, aho ikomeje kugenda irwana igana ku kibuga cy'indege iganamo hagati. Ariko mu by'ukuri tuze no kugaruka ku byari byagarutsweho n'inama iheruka kuba yahuje ibihugu bihuriye muri South African Community, South African Development Community ndetse na East African Community. Rero mu bushize twabagejejeho agace gato kigiye twagarutse kuri Goma nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, ariko none tubibutsa gatoya ku kirebana na Kivu y'Amajyaruguru. Kigiye twabwiye ko Kivu y'Amajyaruguru ari ahantu hanini hangana n'ibirometero kare bigera muri 59,483, akaba ari agace gatuwe n'abaturage bari hagati ya 8 na miliyoni 10. Ubu ngubu rero tugiye kugaruka gatoya kuri Kivu y'Amajyepfo, ariko by'umwihariko Bukavu ifatwa nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Kivu y'Amajyepfo yatangiye rwose intambara iri gututumba mu buryo bumwe cyane ubundi, aho by'ukuri M23 iheruka gusohora itangazo ivuga ko mu gihe cyose Wazalendo, FARDC n'indi mitwe irimo ingabo z'u Burundi n'abandi bataba bashyize mu gaciro ngo bareke gukomeza guhohotera abaturage, aho bivugwa ko abaturage bagera mu 10 bamaze kubura ubuzima kubera uburyo izi ngabo zikomeje kubiyenzaho mu buryo bumwe cyane ubundi. M23 iza kuza gufata ingamba zikomeye, nubwo yari yabaye ivuga ko idateganya kujya muri Bukavu, ariko intambara irakomeza gututumba muri aka gace ka Bukavu se ubundi imeze ite? Iherereye mu majyepfo ya Kivu. Mu majyepfo ya Kivu y'Amajyepfo rero ikaba igizwe n'intara zigera muri 20, ikaba ari imwe mu ntara zigera muri 26 zigize Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umurwa mukuru wayo akaba ari Bukavu, ariyo tugiye no kugarukaho mu kanya. Inayo ibarizwa mu karere k'ibiyaga bigari, birumvikana ku mpande ifite Kivu y'Amajyepfo ifite hana imbibi ni Kivu na Lake Kivu cyangwa se ikiyaga cya Kivu, ikanahana imbibi n'u Burundi ndetse na Tanzania. Aho ngaho niho umuntu yavuga mu burasirazuba bw'iki gice bwa Kivu y'Amajyepfo. Nibyo hari ikivu, hari ikiyaga cy'Ikivu, hari igihugu cy'u Burundi, hakoreraho na Tanzania. Ariko yuje muri West hari agace hana imbibi n'intara ya Maniema. Noneho mu majyaruguru birumvikana hari Nord Kivu, noneho kandi hari agace ko mu majyepfo gakora ku ntara ya Tanganyika. Iki gice rero cya Kivu y'Amajyepfo kiri ku birometero bingana na 65 n'ibice ibirometero 65,000 na 70. Urumva ko ari ahantu hanini. Nabo abaturage babo barirwa muri miliyoni 7
ziganisha n'ubundi ku ikenda. Iyo urebye rero aka gace gaherereye n'ubundi kagizwe n'amashyamba, gafite uduce tugiye dutandukanye. Muri rusange hari rero abaturage batuye muri aka gace barimo Bembe, Villa, Lega, Nyindu. Ubwo ni ubwoko butandukanye butuye hariya, ariko nanone hakanaza n'ubwoko bw'abahutu n'abatutsi hariya ho biba bivugwa binakoreshwa mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Ni agace rero umuntu yavuga ko gafite umwihariko utandukanye mu buryo mu bijyanye n'imibereho. Hagiye habera intambara zitandukanye, n'ubu ngubu umuntu akizivuga, ariko nanone hakaba haherereye habarizwa intare, habarizwa gorilla, habarizwa amashepanzi. Ni ukuvuga ngo ni ahantu umuntu ashobora kuvuga ko habaye hari umutekano rwose, haba ari icyanya cyiza cy'ubukerarugendo. Hakaba za African Buffalo n'ibindi bintu bitandukanye umuntu yavuga ko bituma rwose aha hantu harushaho kuba hameze neza mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Rero tugarutse gatoya, nk'uko twavuze ko Bukavu ari wo murwa mukuru w'iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Irenze mu bunini, irenze Kivu y'Amajyaruguru, kandi muri aka kanya irimo gukontororwa na M23, bigaragaza ko rwose nta kabuza mu gihe cya vuba bishoboka rwose ko izi ntare za Sarambwe nk'uko biyita zaba zamaze gufata n'ubundi iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Bukavu rero Kongo cyangwa se guverinoma ya Kongo ikomeje kurinda ni Bukavu nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo, ariko noneho ni Bukavu ifite nayo uburyo ihanamo imbibi n'u Rwanda. Ni Bukavu ifite ku ruhande rw'amajyepfo y'uburengerazuba ihana imbibi na Kivu, ariko noneho mu burengerazuba bwaho igahana imbibi na Rusizi. Noneho hakaza noneho n'akandi gace kananyuraho rwose, kanyura ku mugezi wa Rusizi River, n'ubundi akaba ari wo murwa mukuru nk'uko twakomeje kugenda tubigarukaho wa Kivu y'Amajyepfo. Bukavu rero ikaba ari ibarizwa mu bwami bwahozeho hariya muri noza cyangwa se ibarizwa mu bwami bwa hariya bwitwa Bushi. Bukaba ari ubwami nyine bugizwe n'abantu bo mu bwoko n'ubundi bw'ababushi. It was governed by Muruzi Nyalukemba when the first Arab arrived. Ni ukuvuga aka gace kahoze kayoborwa n'uwitwa Nyalukemba mbere y'uko Abarabu bahagera. Ni agace k'ubucuruzi kakomeje kugenda kaba agace k'ubucuruzi mu buryo butandukanye mu binyejana bitandukanye, cyangwa se cyane cyane mu kinyejana cya 19 abanyaburayi n'abinjira muri aka gace babanje nyine birumvikana baje gukoloniza mu buryo bumwe cyane ubundi, banagenda banahindura ibintu bitandukanye kugeza agace kari Bushi Kingdom cyangwa se ahitwaga Bushi Kingdom habaye Bukavu. N'ubundi ako gace n'ubundi gakomeza kwitwa Bukavu kugeza n'uyu munsi. So Bukavu rero akaba ari izina riva ku cyitwa Bunkaf, akaba ari inka za hariya zo mu mashi za hariya za ahantu hitwa muri Mashi. N'ubundi kirimi gikoreshwa hariya cyane kikaba cyitwa Bashi hariya muri Bukavu. Mu 1901 rero iyi nuza aka gace kakaba kari controlwaga n'ababirigi. So birumvikana ababirigi tubavuzeho gato yamita nibuka ko rwose bakomeje kugaragaza yuko bakomeje kwagiriza u Rwanda yuko rwaba ruri muri Kongo hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ndetse hari mu minota yashize hari itangazo ryasohowe na ministry ryasohowe hari umuminisitiri hariya ushinzwe Afurika, ubanye n'amahanga na Afurika, wagaragaje ko asabira ibihano igihugu cy'u Rwanda. Ibintu Rwanda, guverinoma y'u Rwanda yakomeje guhakana ko rwose mu by'ukuri yageze gute itari hariya, ntabwo ibarizwa hariya habe na gatoya, nubwo ivuga ko mu by'ukuri izakomeza kugerageza ibishoboka byose kugira ngo irinde ubusugire bw'igihugu ndetse n'imipaka ndetse n'abaturage b'igihugu mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. So rero Bukavu ni agace umuntu yavuga ko kameze neza mu myaka yose, nako kagiye kagira ibibazo by'intambara zifite aho zishamikiye n'ubundi kuri umutekano muke wakomeje kuba hariya, shamikiye ku FDL ribarizwa hariya, ndetse
hagiye hakomeza kubera intambara zigiye zitandukanye mu bihe bitandukanye. Hari kandi igihe aka gace kigeze kuba rwose karabaye indiri y'inyeshyamba z'abamayimayi. So uyu munsi rero umuntu yavuga ko Bukavu ni ahantu umuntu yavuga ko hagiye nanone hagira ibibazo by'iruka ry'ibirunga, kuko n'ubundi hariya ni muri kara gace k'ibirunga mu kuntu mu buryo ni agace k'ibirunga kakabarizwa mu buryo bw'ibirunga. So rero ni agace umuntu yavuga ko kagiye nako kagirwaho ingaruka mu bihe bitandukanye n'iruka ry'ibirunga kugeza uyu munsi. Rero hariya hakoreshwa uburyo butandukanye, hakoreshwa mu buryo bw'ingendo, hakoreshwa imodoka birumvikana, hakanakoreshwa n'uburyo gakondo burimo uburyo umuntu yakita ko ari gakondo mu buryo mu cyane ubundi. So rero Bukavu hari nanone kandi ni umujyi umuntu yavuga ko ubarizwamo ibijyanye n'uburezi bumeze neza. Hariya hari Université Catholique ya Bukavu, Université Evangelique ya Afrika, ndetse hari na Université ya Bukavu yashinzwe mu 1993. So rero ni ahantu habarizwa ingagi nk'uko twabigarutseho. Haba na parike yitwa Chivanga iri mu birometero 31 uvuye hariya muri Bukavu neza. So rero hari kandi insengero zitandukanye y'abakatolika, hari ababatista, hari n'abandi bagiye batandukanye. Hari amavuriro arimo nk'ivuriro ryitwa Panzi Hospital, hakaza kandi n'utundi duce tugiye dutandukanye umuntu yavuga ko tugize tumeze neza. So rero ni agace umuntu yavuga ko karimo kugenda ko tuterwa n'intambara mu buryo bumwe cyane ubundi, kandi cyakomeje kugenda kigaragara nubwo habaye inama yahuje abakuru b'ibihugu bya South African Development Community ndetse na East African Community, ikemeza yuko hagomba kubaho ikijyanye no n'ibiganiro, ariko ikigaragara nuko hakomeje kwitegurwa rwose intambara mu gihe kitari cyakura ishobora kuba yamaze no gushyuha kurenza uko byari bimeze. Ntabwo ari ibintu umuntu yakifuriza igihugu, ntabwo ari ibintu umuntu yakifuriza abaturage, ntabwo ari ibintu umuntu yakifuza mu karere, ariko nyine hari igihe kigera imyanzuro ikomeye ikagenda ifatwa ku bw'impamvu z'ejo hazaza. Dukomeze kwifuriza ndetse kwihanganisha abakomeje kugirira ibibazo muri izi ntambara ziri mu burasirazuba bwa Kongo. So rero tuvuze tutireka tunyure gakeya muri Bukavu, banyuremo gakeya mumenye uko Bukavu imeze. Ngire ngo wamaze gukora subscribe. Niba utarakora subscribe, please make sure ko wakoze subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi.